Ke a o dumedisa ngwaneso ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Ka jeku lena re etsa palo ya rona thutong ya rona ya mareka kgaolo ya 10 temana ya pele ho isa temana ya 12 e balehang tjena. Ho mareka kgaolo ya borobong kgaolo ya 10 temana ya pele ho isa temana ya 12. Jesu ha a tloha moo a ya meeding ya Judea mose ho Jordane. Bongata ba boela ba bokana ho yena, mme a boela ba ruta jwalo ka ha e le mokgwa wa hae. Bafarisi ba tla ho yena ba mmotsa ka ho mo leka hore na monna o dumeletse ho hlala mosadi wa hae. A ba araba re, moshe o le laetseng? Ba re moshe o dumetse hore lengolo la hlalo le ngolwe, mme ho hlalwe. Jesu a ba araba re, o le ngoletse taelo eo ka baka la bothata ba dipelo tsa lona. Empa tshimolong ya hlolo ya dintho tsohle, Modimo o ba entse le e motona le motshehadi. Ka baka leo motho o tla tlohela ntatae le mmae a kgomarele mosadi wa hae. Ba babedi tla ba nama e le nngwe. Ha o le jwalo, ha ba sa le babedi, e se le nama e le nngwe. Ka baka leo seo Modimo o se kopantseng ha mmoho se ske sa arolwa ke motho. Ka tlung barutuwa ba hae ba boela ba mmotsa hodima taba eo, a re ho bona, e mong le mong ya hlalang mosadi wa hae, mme a nyala e mong wa mofeba. Le mosadi ha a hlala monna wa hae, a nyalwa ke e mong wa feba. Leeto la morena Jesu le ntse le ya Jerusalema, mme jwale o tlohile Kapernauma o ya meeding ya Judea mose ho Jordane. O tla hopola hore Bafarisi le bangodi ba ne ba se ba belaetse haholo ka hore tse ding tsa dithuto tsa Jesu di hanana le seo bona ba se tshwereng se hlahang ho Moshe. Mona moo a neng a se a le teng, e leng Perea, moo Jesu a ne se ngwana wa teng, meeding ya Judea, batho ba ile ba tla ka bongata-ngata ba etla ho yena Jesu. Mona bana ba tlile ho tla mo botsa ka ditaba tse amanang le ditaba tsa lenyalo. Sefeo sa Bafarisi e ne le hona hore ba mo utlwe, ba tle ba mo tlalehe ho ba bang ba baholo. Potso ya bona ka lenyalo e ne amana le hlalo. Jesu o ba arabile, mme yena a eketsa ho fana ka thuto ka hodimo ho karabo eo, moo a supileng ka morero wa Modimo ho tloha tshimolohong ka moo o leng ka teng malebana le lenyalo. Mme yena o ile a supa dintho tse tharo ka lenyalo. Taba pele, morena Modimo ho tloha tshimolohong ke hore monna le mosadi ba tla dula lenyalong ho fihlella ha fela ba ntse ba phela ba le babedi. Ke taba pele. Taba bobedi, ke hape ona ruta hore botshepehi lenyalong kapa bophelong ba lenyalo bo lebeletswe ho bona ba babedi ba nyalaneng. Taba ya boraro eo a neng a e ruta ke hore lenyalo ka moo Jesu a rutileng ka teng dipakeng tsa monna le mosadi a le mong. Lenyalo ka moo a rutileng ka teng ke hore ke dipakeng tsa monna le mosadi a le mong. Ke na thuto ya dintho tseo Jesu a neng a tshwere le thuto ya hae mona. Jwale ha re bona ditaba tsena ka temana, re sheba ha ditaba tsena hore na Jesu re ya temaneng ya bobedi. Na monna o dumeletse ho hlala mosadi wa hae? Karabo ya Jesu ebile ka potso, a re ho bona, moshe o le laetseng? Karabo ya bona ba inkile ho Deuteronomy kgaolo ya 24 temana ya 1 ho isa temana ya 4. Eo ho bonahetseng ba hlile ba sa utlwisise hantle. Ke moo ba itseng Moshe o dumetse hore
lengolo la hlalo le ngolwe ke temana ya bone ho Deuteronomy jwale ba o re ho yena Jesu yena o re ho yena o lengweletse talo eo ka lebaka la bothata ba dipelo tsa lona. Ke lakatsa hore re tle re fuplisise hantle seo Jesu a se buang mona ka polelo yona ena. Jesu ha re ke phoso hore tlhalo e etswe dipakeng tsa monna le mosadi. Seo yena se rutang ka taba eo ke hore lenyalo Modimo o ba entse hore ba dule mmoho ho fihlella ba rohana bophelong ba lenyalo ka lefu. Empa ho bonahala ha ba sitelwana hore bophelo ba lenyalo bo tswele pele ho bona bophelo ba lenyalo bo se bo le bosula, mme le lerato le ba kopantseng se le siyo. Ho bonahala ho hlile ho dukehile ho seng ho le kotsi ho dula mmoho ha bona. Ke moo moshi a faneng ka tumello ya hore ho ka ngola lengolo leo. Fela ke taba ena ke ka lebaka la bothata ba dipelo. Ka mantswe ana ao Jesu a bolelang hore bothata ba dipelo tsa lona, ke mantswe ao Jesu a sebedisang ho dulang bophelong ba lenyalo. Ho tshwanetse hore batho ba dule ba le mmoho kaofela ka nako yohle. Thuto ena ya Moshe ha se thuto e tobileng balatedi ba Jesu, hobane bona mmuso wa Modimo ka Jesu Kriste o le ka hara bona, mme ha o le ka hara batho, moralo wa Modimo ho tloha tlhaloganyong ya ona ho lokela hore ho tie lenyalo dipakeng tsa bona ba babedi ba nyalaneng. Temana ya botshelela, tshimolohong ya hlolo ya dintho tsohle, Modimo ba entse ile motona le motshehadi. Ditaba tsena di nkuwe ho Kgenese kgaolo ya pele temana ya 27. Mantswe ao Jesu a sebedisitseng temaneng ena ya bosupa le ya borobedi a hlaha ho tswa molomong wa Modimo hantle ho tloha tshimolohong ya dintho, mme ke yena a ba tobisang hore ha ba boloka e le ba latelang Jesu Kriste ba tla ba etsa ho nepahetseng. Mantswe ana ke ana: ka lebaka leo motho o tla tlohela ntatae le mmae a kgomarele mosadi wa hae. Jesu o inka ho Kgenese kgaolo ya bobedi temana ya 24. Ka baka leo motho o tla tlohela ntatae le mmae a kgomarele mosadi wa hae. Ke re Jesu o inka kgaolong eno ya bobedi temana ya 24 ho Kgenese. Hona moo a tiisang morero wa Modimo ka lenyalo ho tloha sethathong. Ke hona moo Modimo o itseng ka baka lena monna o tla tlohela ntatae le mmae, o tla kgomarela mosadi wa hae, mme e tla ba nama e le nngwe fela. Itse ke Kgenese kgaolo ya bobedi temana ya 24. O ne a re ho bile jwalo qaleng, mme ho lokela hore ho be jwalo le jwale malebana le lenyalo bathong ba babedi. Moralo le morero wa Modimo ke hore monna le mosadi ha ba se ba le lenyalong ba tla ba le bana, mme ke baneng ba tswalwang ka hara lelapa leo le nepahetseng, moo ho ka ithutwang ka se bolelwang ka ho rata batho ba bang. Jwalo ka ha e le morero wa Modimo hore bao ba babedi ba phelang mmoho lenyalong ba lokela ho nkela hloohong morero wa mmupi wa Modimo lenyalong, ba lokela ho nkela hlokong morero wa mmupi wa bona wa lenyalo. Moo Jesu a buang teng ke hore batho ba se kene lenyalong haeba ba sa ikemisetsa ho tla phela mmoho ho fihlela ba kgaolwa
kapa ba kgaohanngwa ke lefu. Batho ba se ba dula lenyalong kapa batho ba se ba kena lenyalong haebane ho tloha simolong fela ba qala ha ba ikemisetsa hore ba tle ba arolwe ke lefu. Ha re temaneng ya borobedi, ba babedi e tla ba nama e le nngwe. Ha o thwe nama e le nngwe, ho bolelwa ka mmele, pelo le moya. Bao ba babedi ba kopanang ba kopanong e jwalo ya mmele, pelo le moya. Mme batho bao ke bona ba etsang ho bitswang lelapa. Mme kopano eo e ka hodimo le ho kopana ha bana ba motho, ho kopana ha bana ba lelapa. Kopano ya lenyalo e ka hodimo ho kopano eo e ka etswang lelapeng lefe kapa lefe. Ho kopane mona ho kopane mmele, pelo le moya ke lenyalo. Kopano ya bona e ba tlosa dipalong tse tlwaelehileng tsa hore nngwe le nngwe eo e ba kopantseng dipalong tseo ke pedi. E tloha dipalong tseo tse tlwaelehileng lenyalong, nngwe le nngwe eo e kopantsweng ke Modimo e ba nngwe ya moshwelella. Ke moo e leng motheo wa setjhaba. Ke moo e bang motheo wa dikolo, ke hona moo e leng motheo wa kereke, ke moo e leng motheo wa dipolotiki, ke motheo wa dintho tsohle. Qala pele ka mme le ntate ba nyalaneng lenyalong. Bao batho bana re reng kopano ya bona ha se e entsweng lefatsheng mona, ebile ha ya lekanngwe ka dipalo tsa nngwe le nngwe. Haeba re nka nngwe le nngwe eo e fetoha nngwe e felletseng e entsweng ke Morena Modimo. Ha re temane ya borobong. Ka lebaka leo seo Modimo o se kopantseng ha mmoho se ke sa arolwa ke motho. Seo Jesu a se rutang mona ke hore tlhalano ha ya lokela, mme ha e lokele hore e lokela hore se ke ba etsuwa ka tsela efe kapa efe. Ka mabaka ana, 1, tlhalo kapa tlhalano e matha kgahlanong le motheo o Modimo a thehetseng lenyalo ho ona. Taba 2, seo motho ya keneng lenyalong a lokelang ho ba le sona e sa le qalong fela ke hore lenyalong ba babedi ba tla arolwa ke lefu. E seng mme ka mokgwa o jwalo lenyalo le sireletsehile. Ha re ya temaneng ya 11 e mong le mong ya hlala mosadi wa hae mme a nyala e mong wa mofela. Ke se ruta hore o ruta ka ho tia hore ba mo salang morao ha ba tshwanele ho nyala lekgetlo la bobedi. Ha mosadi wa pele a santsana a phela, le haeba o kae kapa kae o ka ba nyala hape lekgetlo la bobedi ha fela mosadi wa pele a santsana a phela. Ka mokgwa o tshwanang le yena mosadi a ke ka ba nyala ha fela monna hae a ntse a phela. Ha re tebana mme le mosadi ha hlala monna wa hae a nyalwa ke e mong wa fela. Seo Jesu a se rutang mona ke hore monna le mosadi lenyalong ba beilwe ka ho lekana botshepehing ba kano ya lenyalo. E mong o lokela ho tshepahala ho e mong, ba tshepahala nne ka hohle hohle. Re lemohe moruti wa heso, wena mmoledi le wena ya mametseng thuto ya letsatsi la kajeno. Thuto ena hore seo Moshe a se buileng ho Thuto kgaolo ya 24, temana ya 1 ho isa temana ya 4, e nkilweng e le molao wa Sejudi. Jesu o bontsha hore badumedi ho Modimo ho ka Kriste bo ba beha molaong o le mong o ba etsang hore ba tsebe hore ke boikarabelo ba bona lenyalong bo tshwanang, ba phele ka bona boikarabelo bona bo tshwanang. Thutong ena ngwaneso ya ratehang, re ithutile seo Jesu a se bolelang ka lenyalo, ka moo mareka a behang ditaba tsa hae ka teng ho ya ka ho utlwa Jesu. Batho ba Roma ba fumane thuto ena hore lenyalo le bolokehile, le a bolokeha, le lokela ho bolokeha, le bolokwa ke botshepehi ba batho ba babedi ke phetho. Leso thuto ya tsatsi la kajeno ha ke re felle mona.
se ka testimony amen kgotso e be le wena ke o kopa gore o hlahise maikutlo a gago mo di tlase mme he ka